Na inafikia muda mwingine ambao unakaa na kufikiria kwa kujifunza wanadamu wapoje. Lakini huo muda kabisa unapokaa na kufikiria kuhusu binadamu wapoje, ni hapo ambapo kabisa unaenda kufeli kabisa, kwa kuwa wanadamu huwezi kujifunza na ukawaelewa hapo hapo. Utawaelewa kiufupi, lakini kiundani au kizaidi huwezi kuwaelewa. Ndio jinsi wanadamu walivyo. Na inafikia muda mwingine au muda fulani ambao unatarajia mafanikio fulani, lakini unakuta watu ambao upo nao sasa ni watu ambao kwanza hawakusapoti kwenye njia ya kukabidhi mafikra au njia ya kukabidhi mawazo fulani ambazo zitakupush kwenye mafanikio yako. Na wanadamu huwezi kabisa kuwaelewa na huwezi kujishughulisha kwa kuishi na wanadamu. Kwanza hawaeleweki, tena wasaminiki. Tunajitahidi kwanza kwa kuwasapoti kwenye njia fulani, lakini wao hatusapoti. Na tunajitahidi sana kwa kutimiza mafanikio yetu ili na sisi tuwasapoti hapo, lakini tunakuta kwamba wao wana mioyo ya tamaa ambayo hawataki kabisa sisi tufanikiwe kwanza, hafu tukoe wasapoti wao. Wanatamani tuwafanye wao wafanikiwe kwanza, hafu sisi tuwe wa mwisho kwa kufanikiwa. Lakini hiyo haitusumbui sana, lakini tunapopiga analyzing au kufikiria kuhusu kwanza mafanikio yao yakija kwanza mwanzo, yetu yaje nyuma, tunakuta kwamba yetu wataistisha na wataistopisha. Kwa hiyo inafikia muda fulani ambao tunaenda mbali nao, na tunapokwenda mbali nao ni pale ambapo tunaenda kuishi binafsi. Na tunapoishi binafsi ndipo ambapo wanasema sisi ni watu wabaya. Hapana, sisi hatupo watu wabaya. Sisi ni watu ambao kabisa tunapenda mafanikio yao, na sisi ni watu ambao tunapenda kuwasapoti. Lakini weje ni kusapoti wakati unaniombea bad chance, unaniombea kabisa kila laheri mbaya. Unaona, inafikia muda ambao ukiniombea kila laheri mbaya, kwanza mimi sitapata muda wa kusapoti au muda wa kukushirikisha kwenye jambo fulani, na hiyo inatuletea kushindwa kwa mafanikio fulani au kushindwa kwa sapoti watu fulani. Lakini sio kwamba sisi tuna kinyongo. Hapana, hatuna kinyongo. Na kwanza mafanikio yao tunaona kwamba ni ya muhimu sana kwenye maisha yetu, kwa kuwa tunapotaka kuwasapoti ndipo ambapo fitina, chuki zinaanzia. Hawataki hata tuwasapoti ili tusije kusema kwamba wao walipofanikiwa sisi tuliwaunga mkono. Wanatamani iwe kama vile historia ya kusema kwamba walipofanikiwa walipambana wakiwa wenyewe. Maisha ni kazi kuyaelewa. Ila namkumbuka mtu mmoja alisema kwamba kuna maisha baada ya tukio. Mtu huyu alisema kwamba kuna maisha baada ya tukio, na sifahamu alikuwa akimaanisha nini, lakini huo msemo una mambo mengi sana. Kwa hiyo unaweza kuwa na maisha kwa sasa, lakini kuna tukio fulani ambalo litatokea. Maisha tunayo, lakini matukio sasa ndo haya ambao tunayoishi kwa kuyavuna. Muda mwingine utayavuna kwenye njia mbaya, na muda mwingine utayavuna kwenye njia nzuri.